Meze fresh. Yes baby. Abo nashaka za kaminuza nibisanzwe. Nubundi we ntitwakunda. Uza rero ku bintu numvise navyo nabonye ko arandiri promote. Ivya. Nabonye ngo hari umuntu agira aze ngo kandi urashusha. Reka ari son. Tubirere ko mbere. Banzu ndi. Nonaje tankataje hari kibazo. You are hot like a hit. Ari kibazo. Wowe mariage wowe. Gas urongogwe kweli. Yo urago. Abira ndarugo. Wewe ikigano kiyakari. Namvize yo. Ndago. Cento kwa wewe. Gas sivyo kwa mu diaspora. None mwe nibiki none Diaspora. Okay, tugire bazokuramuka. Ugire mariage ugire ikibazo. Namwe mwari muzi ko ofisi umugore je mangiye inzu hanze. Muri he. Jewe ndamupangiye. Mupangiye he gas. Ntabwo mwari muzirona. Hajya ijyubamwo yonyene urayipangiye bimeze gute. Hiski. Amarara guhaye urayibagiye. Jya vemire yaziko ribara. Imodoka wangu urenda yibagiye akaka. Ibaze vre. Kioske watsa. Minushe ntashima. Minushe nkunda wewe twabonye ukunda minushe. Ukaje gero je gukora adraga bera. Ngo bera nini na nini na nini urati no mwikoza arabizi murapfushe cyane kasugu karabajya kakabasatsa Scott karabajya ariko uwo mukobwa nawe nyenda shaka kumenya usaje nzogenda nambaye Gasore vyahereye he wa mukobwa byaje gutse imikira barapfushe I'm in love I'm in love and I am caring Bagonze wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri rukundo anshimishe ko bibona ikiganiro kino munsi ni kiganiro sinzi nganda kivuga ariko ni kiganiro ni kiganiro ndi kumwe na Bera ngaha Bera kivuga mga kiganiro ico ndiso nuko ari kiganiro nduga bramini ko bien umeze fresh sana wokivuze ko ikiganiro kino munsi kwemeze ko ni kiganiro kandi barebera ko hagaragara rero umva ni place irreservé quelqu'un tutaramenya twamenya nako rero novuga ko ari surprise yaduhamagare umutumire wacu no mu ladies and gentlemen yes ugiraze ni Ismail Gasore kwa simu kwa minister sawa selfie Gasore babala ya Fiotto utarasara wakori ndabereka tugire niba kange mugicara neza rero icara neza uramusi baciye gitasi tuvuge itarajagaza uramusi baciye gitasi kweli none ufunze muri chambre ufunze imodoka funze muri chambre ngo igitasi ciki umva hari nigiye ugira imva ugize imishatsi ngira kujya abatayigira mu ariko reka dukora ikiganiro kuri ya modoka itagira nibiyo swat umeze neza ariko karibu umeze fresh yes baby abo nashaka za kaminuza nibisanzwe nubundi we ntitwakunda uza rero ku bintu numvise navyo nabonye ko arandiri promote ivya nabonye ngo hari umuntu agira aze ngo kandi urashusha reka ari son tubirere ko mbere banzu ndi nonaje tankataje hari kibazo you are hot like a hit ari kibazo wowe mariage wowe gas urongogwe kweli yo urago abira ndarugo wewe ikigano kiyakari namvize yo ndago cento kwa wewe gas sivyo kwa mu diaspora none mwe nibiki none Diaspora okay tugire bazokuramuka ugire mariage ugire ikibazo namwe mwari muzi ko ofisi umugore je mangiye inzu hanze muri he jewe ndamupangiye mupangiye he gas ntabwo mwari muzirona hajya ijyubamwo yonyene urayipangiye bimeze gute hiski amarara guhaye urayibagiye jya vemire yaziko ribara imodoka wangu urenda yibagiye akaka ibaze vre kioske watsa minushe ntashima ni ntashima minu gushima umupange mubwibwiki ya muri New York inzu iri hamera ngaha muri New York fuko ya Jefferson none inzu iri hangahe gagaso ya Jefferson umugore n'umwana wahotwe numeti canke birakuraba wewe kwanza wereka kumvugisha sawa minu muvugisha we nibisanzwe urumva wowe nuvuga byo ndabazi
uyu abantu yakunda nabo ndase bakunda naravye yuko yakwaze nico gituma arakanka umuvo jewe gaso ngo agufata yanje nka sino banzurindire yakundanye n'uwitwa Dramati akundana na DJ Zenobino na bose barabazi abatatu bose bari kumwe nande ubu nandi ngo nandi ari natoboa ngoma araririmba ndagiranira Landry sumu extra ubu nyene yo randi bamuke je navugisha ukuri je uvugisha ukuri ni dramatize no bino na bifes na watatu bo muri ndisho yarazigiye urabona ko zigafise nibihere mu maso sanga bakinjije igori nibisanzwe oya sije nuko nyene nabyo Diaspora nabivuze kuva kera mfise umugore abahanze mangiye inzu jewe everything no ni yaza rero birabajya karaba very soon azaje mu biki kwari cyo kibazo cyo kibazo dufise no bo ibindi navyo navugira muri kafata ubuseriye ibindi navyo navugira banzurindire ibindi navyo navugira muri interview ichonzi tujya kujya vacances muje kujya nawe muje kujya vacances hari amasnow mu kwitira kabiri amasnow na manege nejo naje birangora cyane gase warigeze kumbwira yuko atako wagize kugira nke visa yo nazi mutache kugira nke visa nazi kuyimbura rero we yanyuma ngiyi rero yinziranye nibisanzwe final warabimbwiye muri ko muremvanti ibi oya warabimbwiye kera okay maze kujanze kanga kunakora yuko akabibura maze kujanze aho wagiye hose si etazi very soon nzoja gukora show muri Canada baba la change twereke ego twereke igenda muri electronic sawa twereke ego twereke electronic na maida kashpa ni sawa twereke saga ari paratura nimenyereze nibisanzwe reka so jora twangu wagufu nanje ngunda bakobwa bagufi wowe kusika bakobwa kila yao tukakufira cyane ndabusha minusha Gasore muhimbi gaza turakiruka nabi baji nubanda yendo tuko dufata nato aracatubwira ko ari muri vacances ni vacances muri vacances ham ibindi muzo bimenya pole kwaje zozo tumenyesha ibindi tuzobimenyeshwa kwaje kwa pano sindi avashe canke no vici yo cyane umugabo ndarongora wowe ari haninzu ya etazi hajya ziri kwa gutegazo ambo inzu zari cyane zira kuri 500 none nkayo mazini yavugiye canke wowe urafise ivyemeze ndabifise twereke lavashe ubu yarahindura n'umuduga afise icyo yanditse ko ngo buterere yubahwe arazi yavuye ijya mwana bya amatwi asumira ngo najya amaguru azuja muri Canada bayagorore ngo muri Canada azuja muri izi basa nkuje nkubarivije agukuse sino wabazi agukuse sino naguhonde ajya ngo muri Canada ngo rero izi redo kinesiotherapy ngo ajya amaguru baza kwita ngo inyundo pa inzoga nyisha abana naho zoje etazi nakongeza uburebu no muri live za urakunda gushama si byiza reka tuje kuri sujet yawe ko kugumuvuga abandi bana dushaka wewe no azoza ngaha wihakana minushe nkunda wewe twabonye ukunda minushe ukaje gero dore bakora adraga bera ngo bera nini na nini na nini urasi no mwikoza arabizi murapfushe cyane reka sugu karabajya aho n'ububaka basatsa Scott karabajya mugabo Gasore ntatumeneza ni juste vacances amacho inyuma kuri kuravuga ngo bera ni mugufu umukobwa arakushura none hakunda uburebure cyangwa hakunda urukundo oya two tubaza wewe ko yavuze ati ngo je ndi mugufi abakobwa bagufi oya kandi nawe mugufi uyu yavuze ngo ntakunda abahungu bagufi nawe tuvuga ngo ndakunda abakobwa bagufi ndamubwira ati iyo ni enumération ubasha ibyo Gasore yavuze ryari mu gradation ari n'amafigi de style ibyo najuze ndabaza nanje uyu nawe gashamo bugufiration ndabaza wewe kuri Obo nimba duturu dukomeze kumirwa oya shiri wanje turangana murareha naco basigaso tuzovyibonera ni nayo banduta umushati icyo twokumenyesha tuzoza ariko uwo mukobwa nawe nyenda shaka kumenya gusa je nzogenda nambaye Gasore vyahereye he wa mukobwa byaje gutse
imiti Mina yabaho sharafushe. I'm in love. I'm in love. And I'm caring. urashushe So gushuha ntatigenda turika. Estanishi akundana na manager wiwe. Niyo mugabo wiwe. aribara Shani Queen. Ubari single. Baby. tabushla ibushe kandi rero ibyo bitari ibyo Baravuga. tumenye ingene bazanye Uwo munsi baguhonze wewe. Shani Queen asokana kakabu. abo Bamana hano hose. Ino banyaka rajyana ngo yo baba kuri birare. Fata uwo mwana. Bon swati tumuzi wawe vacances yonyene yacagenda Ya ni vacances. Vacances inyuma Mbo ya susubira inyuma hama kurazi fise project nyinshi namubwiye fata ukwezi kumucu ugenda akazi ni kenshi mfatiya rero muri ku kwezi Gasore tumwitege azoba ni cenda muri ya none mugavye yakwe ndugase ko senda shandi kuza kuri aho cyakorera mu rukundo sikia huyu ngo akwiye namye ndi mu rukundo okay ndi mu rukundo Gasore je nabivuze ikiwe ndi umuntu mpuze ndakunda mais le problème c'est que mwige bakobwa mudahutahura ni nka wewe wamenga Gasore kavugisha ngo comedy ibiki but blague every day not black I'm not blagging you are serious I'm serious ego wash and because chena abakobwa ni benshi je tumaze no n'aba flow trago ara abakobwa benshi wasanga ndegereye ngo ko ndi mu comedian ngo ngumenga jemba ndi muri blague no urukundo rurigaragaza uriya wewe yavuye abibona avuga ati Gasore vema ni barinde kakarimbo my number one my only one uzo msore indirimbo no of course irahari ahubwo nzogira launching ya after umaze kumenya byose nca namugiye akaririmbo tuzoza kuri aeroport of course ndabatumiye mvani kigana cyoherera ibisiga tuzobona à suivre vraiment à suivre wowe nawe kwanza wowe ba dramati mugeje twebe birakwe na mandabona miso sava kwa dramati mungagara dahira uyu kwa bifesi igiye waravuye kuri kwa bifesi apanze chambre tajya muri ville kandi yatwaye 15 million hajya bifesi aba muri kwa rouge byase urumva apangira upango kwa narinzi tuzoga ndakubura muzagaza muri kwa rouge mukanje amaje kwinjira twese nta mazu y'abantu ari kandi Gasore oya yo mu ni kwa rouge juste Gasore bazomubomora umuzi wagukubise this is my brother abo ni umushaka gucomeresha bifesi ni brother wanje Alvini utramana none aragacashwana kubera ngashwana kwera ibiganya twakoze ejo wewe oya na mukobwa cyitwa kundanye yitwa iyo zina neva byakwe sindamuzi byakwe ma ex kanyaga abo ubu ibintu by'aba ex uburabi ndi mu rukundo sha ndashaka ndakubanza niyaza kuri ayo kopora ingano uzovyifatamwe zondyohera ashize noma kubera ko inzoza nambaye ikora n'umupira gabe reka jewe wapi uzobuke muri gym jewe nambara ikora twese tuzoza kuraba uyo mukobwa ibyo bavyita ndapfuha oya tuzoza kumuraba gusa tuzoza kumuraba gusa ico cyo oya ni kuri tuzoza upoziwa ni ponyonyo n'amashugwe of course be amashugwe azimvye ajya kugwa ngaha hari amashugwe yakwakirana umuntu ugasanga niyo ndi bazara ku mpanda bagiye gwa urabibaza baza ni mungire commande y'amashugwe bien amo chocolat amadorari ubundi warasanze yarihinze no ndayari hasa yo gushaka amashugwe va te faire foutre toi duhagarika ikiganiro dusezera kandi ashitse ngaha singene uzomvugisha ikirundi kandi icongereza amenyera icongereza gusa zubura muri après vidéo be I just want to see your friend akana kanje kavaya kanje boulet bon abana mwe bivye navyiruza bakigijumba mama ni papa ya kabebe daddy I just want to see you yes my son n'umuhungu haje ushaka kumenya iki tubandana okay reka ndababwire merci mwakoze cyane namwe bakunze amaze cyane yego bera mwakoze dramatique
bifesi mwakoze bakunzi wa Magic TV mwakoze cyane kubona mwadukurikiranye kiganiro kusanze reka tubibabwire ubundi kibusanze ikiganiro iki kiganiro cyari gihagaze kuri uwo musheri mushasha wa Gasore wa vrai wa vrai azoza tunabasaba muzobane natwe mu kumwakira kandi twifuza kumubona nawe turabona tunababwira yuko hazoca ugize les jaloux vont maigrir hazoca uwambuye les jaloux vont maigrir les jaloux vont maigrir quand ils vont voir ma chérie pour la première fois ça va être chaud. Les ex vont tomber. Ils vont tomber. On a déjà installé les missiles anti-ex et boum, nous chez dame. Ah bon? Merci mwakoze bakunze wa Magic TV.